Bantip ya kasur jengki pajba halor kanika MDC election kebansawan syan menta kasngi ngadan hang ni hapo nong po konstituensi ban sngap ka ei ka bakidon ban pensngau halor kanika election ladang abatai halor kanika konstituensi sitting MDC hakani menta ka kanti udai uba balajit rani bat haringkat uba balajit kindon kiwi-kiwi ki kertong ki ban aireng hakani ka konstituensi kentop ru ya i MDC barim jong kanika konstituensi ikong rona kandat ngapo ka parti NPP bat haringkat jong ikong rona indon ru u kertong jong ka VPP uban wan ban aireng kemai hakani ka konstituensi. Dela tapi jet ya UMDC pi kwa ubri ubalong kumno. Aku ubru ba un pej bahaken nyangi giduk isuk kamtam ngi lagi nong bela gi nong git nong rap gi nong riang ngi pai sino ngi semjing e. Te kumalong menta UMDC ba menta ulung kumno ro kontrekam. Tip ya ka ba menta te ngampat tip ngampat ya kenduk kamre mulai kum haki snem baladap gi por baladap te saya happy. Muskoy ha. Tip ya ka ba menta te ngam tip surah ngampat nang bangan batai kita ke euro ngampat sama ngam sotu surah ndai ngadas ngap ya kiktin ki thalij ba keren ba supej hapo social media tu kan asngo tenat no e kane ba thamai tapi Ke PPP. ho aja ikong ranaru sosun ei mo ndai kane ka parti pat anas ngap e ka jeng sensar mentate ngam sengoy haprat ta kam syamsit hi menong sinong kendong kum sinong jengi au ti nomor 41 mi khamat kini ki kandidat tedak su kenja jar TPI kanu ke parti ke baklan hakani kum bokalong mentah ite ngasngo banong kasur ni upura ka kamdon hi kendiat tang bagadai tang yaki kena samlah ndrai banong hi ki balak rangba ti kala hi ulah hi ni sitting jong ka UDP kan te nang ta ka NPP ru kadon kabia ti ka kongres pan namar mangiti bi kari boy ka nong po tam ka kersan bai ka kongres kadai hagajing sisya banong ha kanong po konstituensi ki babon hi ki yasngot ya ka parti kongres Tendrai kum bakalong mentang ai kadan kendiat ka jikta na kaliang jong kandidat. Kumut kim mohon yo kandidat. Kala ban long kum tahi. Te artat badang dei kesin ke banong kong yo tu kandidat. Te kan kam sistem baka kongres kan poisa ka. Tong. Te ka jingele tekan long apa deng kini ki laingot VPP, UDP bat NPP. Banong ya kata fi lada ki pajba nong sunong jong ka nong po konstituensi kin long gibriu ki udah perkat janai te ko mot ba kadai ka election ka ba kongsan tam namar ba kadai ka ba kin ta ki briu ki bangin jet kin pet ya ka kur ka jat kin pet ya ka jat banriu jungi kin pet ya ka kendau ka siap kin pet kum to ken long ter ki bakum kita mo te kin pet ya kiriti ki dustur te tang bangam la ban ong mo hadu kat no gibriu kin ya sempang ndrai kat kum gijing perkat jonga he tengi dei ban hamsim khia su hak baya dei bat ka MDC election nomor kane te kata ya ka nongrim jongi kum utrai sunong trai thau trai muluk trai jaka hari khasi jan pia baro he kebe sini la sedang chongsi di menta PI kanu ke parti ke bakam ipiang ke parti depan nang ong ra menta da PI ki babon ki parti hang ni baro hi ki yakun nang kani konstituensi te kanu ke parti ke bakam ipiang kami biang da menta de biang ga UDP buat kongres UDP kongres PI kum no jing trekam tu MDC bamenta MDC menta de long batrikam hadu kata long biang palar hapo snong hapo thau long ba hadu kata long gaji nyerap gaji nu long duna kas ya hani ya chong chidi di kena samla de kita sudah prawe prawe tang bagi guru rang bapak te
Nang kata parti rim sa. Di ke NPP Pak? Ke NPP là kham dunai tak. MDC gaji sel tu yang ini demot long ba. Lada biang ginau mi khmat demot long hari ta ha. Ida. Ginau ba biang nong mi khmat demot long hari parti haduk kata ongor kisah. Long mak ida ka buru. Yu beri awak dia pe sini. Gaji mak macam pi. Kalau yang penting kan orang parti kan nong bayar pun. Ida ini demot long buru yang ini mak ai. Long ginau ba mi khmat ni hi. Utah hi. Try senang. Try senang. Kamu mak arti parti. Kata keng pelat dah parti dah. Kena buat kampiang tai. Sepangka MDC election mentau senam. Kalong kam kenjang ai. Kenjang. Pendam. Di kumbang. Silong hano kan dat saya kendong kan saya jidan. Saya badong pai ba pedot rai. Di kacing i jong pi kan ka parti yu ka baklan kan ni. Sana. Ini di klan di NPP ni. Kam klan nak. Baklan sini. Kam klan ni. Di ikong rona pi mat. Di ni MDC bala ba mentah ko ulong kamno. Pi kacing rekam ju. MDC mentau kam kenja pi long kam. Pi kalong ka kom rekam ju kom MDC ka biang ni. Kalong kam biang re kata biang long kam tel PE ba dan kaman nak kam tham kam di PE kum no pat ya upatong VPP uba wan banyak pun thamai mentah ulong ngai ulong kam klan bo teh ulong kam pria kam yum tu ban kring pai ba kan ni alam pai ba Ima la dangi ong halau ka MDC dei pisu tu yu ya ka MDC nga MDC ngam dar so tu kata tang ba MDC te dei ban pe ya ka listi dustur kasih kan mo ban im ka ri ka dai meriu jengi ma kasih kan jong ka disi ko sil ma suatu thao về cái này thành này, pisu tu saure chúng ta kalau lại thạ dah. oh te kan pat don ka jingwan pensai ka senang Padahal mana di PE ki parti hang ni ki babun ki banyak pun PE kan ko parti ka bakam ibiang này là bữa sau tali, so lo ki biang lah mana margide atas kiboi, ya kan ko kan pak pin kersan la da PE biang ya berosau ni deh jangan san ngin hap pek suau beruno ba jangan kami wajan ni, usuk balik kenduk man kasni yo, tak kam. Tika kalong kuno ka kontrikam jong UMDC bamentau ba balajin Yang ubiang ni yang dah. yang pipi Long dah ngim yo mangi simet long dan bok ba yo kasnong dah. Dan kami yang simet dan kami yang kasnong ni. de komot pi kop bu undang wan biang ne pi kop bun wan uwe ne Sarang wan biang ikong beru. dingi ikong rona ri ibut peniak pun biang mentah Dia ikum ne iko Am tip kong ram yo skong wira. na ka NPP Apa yo skong wira? pada asui MDC sana. ha Tep mana man ngasti saya sorok ke tip sana he. mitu ikau ra Aha. tika nu ka parti ka ba kam ibiang sene Betul bara. pat tep ram ta pat pimpai kum no pada ukur ta Sampai yo kertong na ya parti ni dan urut. Apa ye kibe? Kano barai ki bro ye kita he. Kemukan syong ba karai jeng ditrio kan sarai lang nala dia kim ko aban rai Anbet kano basong shit atai. Kai parti PE ba ka Samsung tek. Mentar dengan perjir pe nomor padon ni ki bro ban penbas ero senang ro. ke kongres kadang klan krai pak sini tindak pak Am tip nama lami nak temo MDC jong ka kongres lami lali pengesok ka UDP tip kata dengan tip rekong. tetap Justru jadi mano ban dan dia pun dah. baik iklan sini ke parti Nggak ada kamar ngai kita ki ngam tip habis bang ngam datang jingmut ni lo bang ngam pelik jingmut kenya kita ki sapang di election gini kita asu yo snow kana uru wer tu tang su rung nang ne splek chane long kai ke parti ke kam klan sini bakat kum ke dia sengaja cuti
kaji osngo jonga de kiong ka BPP kan. Ki osngo tu nak ki breu. Te ngam tip kata te din garisol de manohi ban wa. Tu ke. Dah, ba, lai. Ma.